Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Бүгін число 3 август 2025 жыл. Ош Уна базарына соғандар. Бұл видеомызда бұйырса ушул спринтер, дельфин, гиганттар тартып чыгарабыз. Бирден лайктер басыңыздар. Комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеш каналына туғандар сөзсүз катталып болуңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу кызыктуу видеолор чыгарып турабыз. Болду азыр. Порттарда тартып коелу. 450 миң. 2005 телефон номерлер 25 объем. Россия екен бұл. Болдық тартып қойдық. 98 екен мына жылы. 29 объем, 850 миң телефон номер. Спринтер деп. Дөңгөлөктөрү мына ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай абалда экен. Kimге қызық болса, чалып тұра бересіздер. Катталып болыңыздар, бұйырса сіздерге ардайым шындай қызықтуу видеоларды чыгарып турабыз. Телефон номер бирок акчасы жазылып тұр. Кийинки спринтер 2001 экен жылы. 2 объем, 8 соол расход, телефон номерлер. Pul qancha qanaqa? 780. Ne işi var, yok bu? İşi yok, koy qaydaş kerak. Dayar ha buyursa. Qo'ldan bersin aka. Al keyinki. Mana shunday. Aqchasi yazılıptır biroq. Telefon nomerler 58 menen 34 33 ekan. 515 markada 2008 ekan жылы. Keyinki avtomat 2008 жылы telefon nomerler. Assalamu alaikum. Pul qancha qanaqa? 18 bin dolar ha? 18 bin dolar deydi. Дөңгөлөктөр дагы. Keyinki dagы. Мына нече. Охо, маза экен да мына. Када денек бар экен. Salgın geçmez. Mazda kaça? Salgın. Жақыны қанша? Жақында шөре Болды. Бұл автомат бұл же механика бұл? Электроника автомат. 255 mil. Tiptronik. Namlı emez yazılıptır. Bununki sprinter 96 yıl 29 объем, telefon nomerler. Akçası yazılıptır. Keyinki sprinter 2004 2 GT объем, 810 расход, telefon nomerler. Assalamu alaikum. Pul qancha qanaqa? 900. Liniyasi bormi yo'q bu? Liniya qadam joyi bor. Bor ha? Biroq o'sini qo'shib berildi o'zi. Yo'q, o'sini. O отдельный, ha? Toza mashinada. Onlardan bölüğü orta bolda ekan. Oho, juda Moskvaga ayday turgan sprinterler ekan mына odamlar salib tur orqasına жүктөрүн салып айдасаң ишеке Москвага. 2003 2 объем, telefon nomerler. Mekanika деп. Pul qancha qanaqa? 950 ming.
950 bin deydi. Bana 800 bin dep жазып koyupuz. Telefon nömerler. 2006 yılı. Şunda alıp жазып koysa öte yaş olur. Sprinter 2003 29 abiyon telefon nömerler. Pul kaça kanaka? Milyon. Milyon. Pulu milyon deydi. Bu jaktar kötüydü, mına Mercedes'lerin 98 29 abiyon 800 bin telefon nomerler. Bu markası kança bolup kalat bilgenler kommentarga жазып koyыңlar. Bakın malumat kağızı çok eken, bağısını жазылбаптыр. Buğa da bağısını жазылбаптыр. Buğa da жазылбаптыр. Amnaga жазыптыр. 2011 yılı 2 abiyon 1 milyon 300 bin telefon nomerler. 1 milyon 300 bin жазыптыр. Ekimin 2 abiyon telefon nomerler. Bunun markası kança bolup kalaşındı? Bas kança? 11,5 dolar ha? 11,5 AQSh dolar. Жақсы. Жактар көтөрүлдү дагы. Мына окшогондор чоң гиганттар кимге керек болса 97 eкен жылы. Telefon nomerler. Bağısı 1 milyon 300 bin. Oho, çok uzun mu bu? Keyinki maşinemiz. ...2014 degen, telefon nomerler. Assalamualaikum. Pul kança ekan? 2014. 2014 yılı. Bağız kança? 23 bin. 23 bin AQSh dolar. Kaç kanal vardı? Baykacı degen. Gigantlar 512 eken marka. Numeri da 512 eken. 2004 abiyon, biroq telefon nomer, biroq bağısı жазылыптыр. Tartib ko'raylik. Keyinki 92 eken yılı 4 abiyon telefon nomerler. Yaxşı görmeye kaldık şöyle. Assalamualaikum. Bağız kança ekan? Bağız kança ekan? 750. Numerini yaxşı görmeye kaldı. Şef olamıyorum. Evet. Tarttık. Tartı şu olanlıkta demiyoruz. Bununla telefonu. Bu olaga bu baştan bireyim gayret. Bunları tarttın mı? Bağız yazılıp kança ekan? 800. Narkı 800. Bulcu? 750. 750. Bol, bazarınızlar versin. Bu 750'lik, bu 800. Bol bu tart koymak ha. Sodanızlar versin. Nasıl bileyim mi? Bol tart koyun. O şu yerde kamazlar da koşup koyuldu. Kamazlar tartıp koyuldu. ...53 binin 71 66 çizmeyi.
Bas yazılıp atpır da. Basız yazılıp atptı. Biroq. Жазып koysa жақшы болмақ. Карасуйский районда да, Кыргызский республика, Ошко области. Карасуйский район. Басы жазылып атпыр, а? Евро. Екі мың төрт жылы. 10. Объемы құлау же. Телефон номерлер. Басы қанша екен? Кімден екен? Басы қанша? Басы 23 мың. Бұл евро қанша? Euro 1, 2004. Евро 1 бе? 2025 yılı kayradan tur olduk. Oldu. 25 bin AQSh dollar. Euro 1. Bunlar jönlü prostoyla, bunlar уже Euro 1. Oğlanlar mына ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз, лайк, комментарий калтырып коюңуздар.